Wa manatu le Matagaluega ole Soifua Maloloina, e toe whaawau polokalame whaangasolo ia o ngā tulagalua, le faia leo tui puipui o fanau mai so o se faama'i, o se tali atu lea le Matagaluega, i le faateteina o le pepese ai o le misela i le atu nuu i le taiminei, lea wa malili wai le tu o no fanau witi ma se tangata matua e toatasi. E pe al mena wa faia si fai mea tu o tātou tele o i tausaga ua mawai. Ia e misi tātou tina ma mātua. Awa tele o faama'i nei ia e mafua rawa o le. O waile mawhai e se waila auna tape e whafua se i virus nei. Mai Faamaumauga le Matagaluega ole Soifua Maloloina, o le toatele i latou masalomia ma faamaonia le aafia i le misela, o i latou ia e le i faia ni tui puipui o le misela, ma e le atoa fo i tui puipui, ma awa tuua i ai le maualalo tele o le tulaga na i ai le faatinonga o tui puipui, mai le tausaga lua afe ma le valu i le lua afe ma le iva. Ola yen men la. Yen men la. Ia matauina. Awa tu se fua Maloloina o mai. Ai le e faamanosi la e le ofisa o aoga. Lea foi la foi le to revive le school nurse policy. Le to a mata ile taimin nei le school nurse policy. Ve a misi me faia onga. Ia ai a foi. Ai ratu le school nurse update ma. It's now going to be a requirement before you are enrolled. Se ki uma me whakam whaileanga e register ma. Wai ai fo i le taofi, o le aafia atu lea mata upu i le isi wheloa inga le kapineta. Au te loa lawa il directive a le cabinet, no me cabinet directive. E enforce ai tulaga i. Taimi nei. Au te loa e toe whaufu i a whamautu, tulafono pe a whapeo i se lupol tulafono e sawa i a me. Rosalia se te whano mo talafo.